Metong kareng matenakan at taong pagmaragul ning Balen, Lubao, amponing Labuad, Kapampangan, ing Meyang unabye, dating Presidente Diosdado P. Macapagal. Aparte keng mumuna yung Presidente Kapampangan, migit a pagbiliban ing kwento nung makananong ing anak, iba't king pakakalulong pamilya, megiyang pekamatas a leader ning bansa. Inya kikilalanan deng antimong The Poor Boy from Lubao. Ban kanita makalingwan ing istorya ning kayang pamagsikap king bie, ampong magsilbing inspirasyon karen kay nakan, mitik doyeng museo at aklata ni Diosdado Macapagal. Mita laka JT king gabun a bandida reng pamilya Macapagal, pepa talaka deing two-story building. Kingara pa na niti ing replika ning minunang bale a bandida ri apong dadong a metong mong kubo. May-turn over iti king National Historical Commission of the Philippines, ang inimanibala na king museo, manibat inyang 2011. Ang matatagpuan niyo po sa Museo at Aklata ni Diosdado Macapagal ay unang-unang replika ng kanyang bahay kung saan po siya sinilang at lumaki, yung kanyang nipahat. And yung second building po namin ay punong-puno po ng storya about kay Diosdado Macapagal, pictures and memorabilia po siyempre ni President Macapagal. Bista man natin pandemic, makabuklat ya pamurin iti karang educational tours ampong bisita. Inya mo alas 9 hanggang alas 4 nemo pa kabuklat, manibat Martes hanggang Domingo. Kailangan pamurin ka no magpabook o magpa-schedule bayo munta. Sa mga gusto pong bumisita, mayroon po kaming booking form na kailangan nyo pong fill upan. 2 days prior po sana before your visit. Nung buriyang migita akilalay apong dadong ampong akit din kayang memorabilia, abayan nyo kami. Kingating kami kay King Webis alas 7 ning Bengi at live yan naman king CLTV Facebook page. Diyan Lumbang Parungaw, CLTV News.